muno ibuku ni tha otondo muzi tuthete tena momanisyo kuma mavinda kilunguni chu cha 22 kwina omanisyo kwitu ilea ithia siai kwina omanisyo munene kwitu ithia siai tena wekwatyo munene kuona mundu kuma kwa Ngai na mavinda wa mbele kilungu cha 22 na kanzo verse 6 mandiko mangai masa kuma verse 6 na indi amwita Solomoni mwana wake na amwea ya ake ya Yehova Ngai wa Israeli nomba na Davidi amwea Solomoni mwana wake ngali iyakwa na swane yango ne yakwa kwa kanyumba kondo asito ya Yehova Ngai wakwa indi ndeto ya Yehova thambuke ikimbia niwe tikiti ndakame ningi muno na niwo kitie makao manene ndwe akanyumba kondo asito ya kwa nondo niwe tikiti ndakame ningi yulu wande metho makwa mene sisia ukasia mwana olokethi wa mundu wa uthiumuo nanga munenga kuthiumwa kuma maithani make onthe alama muthilulukite nundu sitwa yake yikethwa Solomoni nanga nenga Israeli mugo na uthiumuo mithenani yake ndi verse 10 akaka nyumba kondo wasitwa yakwa na kethwa mwana wakwa akangethwa ithe wake ngalulumila kivila cha usumbe wake kwa Israeli tene na tene ikaitwa tuazimende tuyakuna tumanisye kanda Yehova tukiazimika tutukwata ndeto tutabia andu wangi tukamata na kumeki avina kumathangaza kondo thukumi wako ona muno muthi tukisita nondo wasiana situ sisi ayumusumbe mwe tutumanisye pingwa indiko chitu na ngozi tutose owo kuma kwa kumusyo o tuadhima na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu amen. Uvo proper yuluwa ikalu ya Yehova uyambia kilungu cha 21 jingine asoma lakini twaivo na hivyo na kibodho cha Kanaani tukomaneti tukanena yuluwa evitio dha Davidi kutala Israeli na Yuta asifio Yesu Kristo na nondo niweke evitio Yehova ni wokie na enda kukanya Israeli na kukanya Davidi na ndakanya Davidi akanisi Israeli ende Davidi ngalela yake ela woniwe ni Yehova wala waelo muthembe ya nthembo ya kuvibwa nikanda Yehova amaike Davidi ni wambatie kimani cha mundusu wina waina kisesi bandu kisio na amwake ya Yehova kithembeo abibia nthembo cia uvibwa amwete nthembo cia mugo na amwika ila Yehova na ke Yehova amusungia kuma ituni asifwe Yesu Kristo mwaki wathea kuma kithembeoni kuma ituni wathea kila kithembeo na nthembo yonthe kata ya vibwa asifwe Yesu Kristo no thatula mwe Yehova waina wo yulu andu ma Israeli akasahau ama akaacha. So immediately verse 28 kilungu cha 21 tona kana Davidi la woni undu Yehova wa musungia ebe ukibwe yoni cha mundu suwita wa olinani immediately anava nibo we mwaki ya Yehova nyumba. In fact kilungu cha 22 verses 1 mandiko mangi imeasia indi Davidi ni waisye ino niyo nyumba ya Yehova Ngai na kii nicho kithembeo cha ndembo ya kuvibwa kondo wa chao kondo wa Israeli asifiwe Yesu Kristo. Then from verse 2 to verse 5 Davidi yuni wambia kumombilaisi ando ate we Yehova osa amombilaisi ekalima uenine alamende ni wa Israeli na amanenga uya asifiwe Yesu Kristo amanenga uya madhoko mekondo ekaluyewa more than that we mwene ombanya siake undo batoneka ombanya mbesa siake na hatu manakondo nikenda hakaetewe chao material onosomete kuma verse 17 onakuende yanginya kilungu chuchi kithele enena na anene mambe osumbene akimadhanga sia kondo na mamombilaisi nikenda nomba dheke hata nomba yako. Praise the Lord. So verse
Verse 6 ni bwendi bena undo ulango ndatusome twende nambe. So the Bible says ni wamwitie Solomoni mwana wake akimwia yeye, praise the Lord, akiye Yehova ngai wa Israeli, akiye Yehova ngai wa Israeli nomba. Edukise tetoi na Davidi amwa mwana wake ngale yakwa na swane yango ni yakwa kwaka nomba kondo wa sitwa za Yehova ngai wakwa. Indi ndeto ya Yehova dhambuki ya ikimbia niwetekitie ndakameningi muno na niwukitite makao manene ndwi akanomba kondo wa sitwa zako nundu niwetekitie ndakameningi yulo wanze mezo mako mekete hata hope na sindwili tutona kuweta ondo wambe nikiza kana Davidi aina mea mako mwake Yehova chao nomba. Praise the Lord. In fact ilungusiva yambe Davidi ni watumanie kwa muthukumi wa ngai athasi ai manati ningondo mwake Yehova chao nomba nola muthukumi wa ngai amwe ikaundu uyona lakini utuko ngai amubwanise ola muthukumi wake Nathani noka amwe aiye nomba ndu yaka ni mwanau indi usumbe wako ukekalwa tena chao na tene. So David's hope and desire ndiabika kwa ndani zao yake na bonsu ningeleka nyonzeo ate we Yehova isu ningeleka nyonzeo ya kunena yuluwa ithia siai jisi nywe mwina maplani mao mubangite kondo amathayo menu jisi mwina maplani mao pena andu mena maplani maa kwithwa na mnumbasi ya ukombo ethi pena andu mena plani maa kwithwa alimo pena ange mena maplani kanani metuka atavanya cho uwende ange mena plan za siasa ni makosa hivila siva isu lakini wawone kwethwa nibatoneka mundu asume ikatoneka thayuni wao wako na aingi mana kuangani mambeo kwa to stress peke ndo kimweke kwa tatu mena niki kwa taka kitawa middle life crisis wabika bandu 40 50 udhambi okuli ai lana imu nini na niona ina ndoto na yuko kuone wekata ni walika kweli ndoto winike kata nikiania ando meikwato ni stress mbingi na ome maitinda uyani maimanda undu batoneka imbeza siki hata siuke ndike na maundu meke hata meani. Praise the Lord. Na akano ugo angi maya asiana yuni siende sukulu yuni malika chao mauyani mamande chao mbeza na undu siendeo manga mapata majika hata yingema ukesa kwithe yuno babika wabandu wikulie kauna na mawoni kweli ni makeania Yehova na ndoto yotabia Davidi ekivavokanywa na kupu no ngelekanywa nzeo kwitu Davidi ni wenda no Yehova wamubati no Yehova weki hata wamubatie na mubataniki nundu wa uya ulawa thukuma nwese we awawo wani ko ni inevitable kwa musumbi Davidi nundu wenda uthanda sia mebaka ya ndo macha Israeli na maitha menu ni aingi cho gwende na hili kutinda na kukita na monika ndaweze kwetha mebaka ni heka hata ni athamba na ni woki Davidi ndo athamba isi mebaka ya Israeli pai mundu wa athamba yakathono kabo Solomoni tiwa wa heka hata wa heka na bai ungi wa uka akamithanda sia heka bikaba Davidi niwe wathukumeka wea ula wa munene kumekishwa mebaka ni athamba as much as possible atethewe ni Yehova. Unfortunately kufa watu walikufa kuua watu waliua anaongeleka nyonzeo yito malama weku matu kwa atako usio kana kwa chao kwa dhuku waena woni wote kama mwalimu lakini kisomo ndo haika hata ndo akisoma chogo kana waena woni wote kana wakweka ki lakini maunzuma muimeka hata moka ukondo alikatio uende waena we kwake wakweza ukezwa na sena lakini mweme ununeki hata ni wetiwe. Praise the Lord. Waena we kwake etuma kuonde makezo mea twena yuni mekite hata ni masio kiemusi na nithayo na nduneka hata nunabita nebatoneka some things will hinder you from achieving those goals and those purposes. But today I am very happy. Praise the Lord. Hata kama haukufanya katika wakati wako, praise the Lord, Mungu anaweza wa kuwapatia watoto wako watimize hayo maono. Hata iwe Yehova. Watoto wako watakuwa na mambo ya kufanya. Ana mako makeza nondoa chao. Wakwika nondoso nongia kisia muno, nondo yumini kana my children have a purpose. Ndio maana the Bible says verse 9,
ngiye akimutabya sisia akimutabya Davidi ukasia mwana ulokethi wa mundu wa uthyumuo na ngai nieke ukwasya nasito. Your hopes and your dreams, your visions and your desires nitawenda muno uthame ume bauwi nitawenda muno ukwate uyaonge witu beza tuinga ingi chogwende kana nyeta pastor nitanenda kubingwa kanisa zao lako lakini maundutia matukwata ile tando. But I thank the Lord because it is still possible through our children. It is still possible through our children. And do you know how? Let me tell you. Dhini wakilaki dhitu tutakwenda kweka maundu. Praise the Lord. Na wale haku ya nisia. Hei mundu wala weka my preparation. Kondo wa mwana wao. Wakukosa kweli ya mwana wakuku kutuika. Kila wenda kweka. Kana kumesia kila wenda au mesia. No itambio ibudhu. Na dhika hata. Na itona. Hai mesia. Na ituika ala maundu wenda au tuika. Na undusu nundanga asia muno. Na ngeni welo taiwa. It is possible in your generations. It is possible. Chomu kwa nondo Davidi nomba nise kuma verse 2 na verse 5. Adhomba ni alandu nikenda uya material meke hata momba niwe. Kuni bato nikatha yu wako wonde waedha yu wako hata wakumbania nikenda purpose. Ela yindini waku ela yekiwe boni yoba nibike kuyanea sianani siaku na ngainane ngesiana siaku muo in the name of Jesus Christ. Mandiko mange imasia ukasia mwana na akedhiwa mundu wa uthyumu ipinda zake zikedwa za uthyumu mundu alama na kubingisie ipindani thi maika mubingisa ipindani zao lake muola wa manda nikenda mudhuku meyoba in this way or another. Praise the Lord. You koneka ipindani zao lake na Mungu atimize. Mungu wa ajabu na atimize. The Bible says nanga munenga kudhumwa kuma amaidhani make on the alama yake hata on the alama mudhiru lokete. Bwana awanyamazishe hao maadui. Wakati huu wanakupiga darubini na kukusemea mambo ya kiajabu, watakufa na wewe kama ni kufa. Wataondoka na wewe kama ni kuondoka. Lakini watoto wako watatimiza yale malengo uliokuwa nayo. Asifiwe Yesu Kristo. Itawezekana. Do not give up hope. Ndukasie ninakwa. Ndukakwengo. Let me tell you, your children will accomplish for you. Amen. Atewe yoba. Onawa mwana magwa tamate na mivango. Don't give up hope. It is God himself who will make it come to pass. It is God himself who will make it come to pass. Nokona mwana wako atwika bazita. Ukilie kwenuka azazia aitabanya maziko ni makula mwana wazazia ni mungendu pyo. Nani mutundu na makozo maingi ayitwika bazita tadhini chao. Chako kazi yoba kweli niweka hata ni wanzungia. Late we yoba. Na mandiko mangi madhasia sitwa yake ni verse 9 popo verse 9 nga mwita Solomon ndeto Solomon ni mix ya ndeto ile pena muo na pena uwe ate we yoba pena muo pamoja chao pena umuo pamoja uwe. Now may God grant it to your children. Praise the Lord. All that you are going through, your children, may they take the next step of their lives. Mama tambie mbewa bala weki hata watambisie onethe wawabika mukamubaka pau kala kablo tune ona ugenike ndo mande mugo. May God give them to kudhandasya hata iwe yoba na kwetha na maendeleo ngini ngaiti museo ndete no ningui walidhangasya muno maliko mange mazao na verse 9 we thango that's verse 9 nanga nenga Israeli mugo na udhyumu medhanani yao yake. May God remove the pressure. May God remove the pain. May God remove the sorrow ya kuyasiana hii weete. May they never see what you are going through. May they never see what you are going through. May they never cry your tears. Wasilie kilio chako na waombea kucheka katika jina la Yesu Kristo. Na ndo tunaambiwa verse 10 aka nomba kondo wa sitwa yakwa engaina twike natutethie muno endwa ndo gatatu kwa ngowe muweani wangai ukamenukelwa ne ciana ciako
ngaliko mangi masia we mwene ngi yoba lasia na kethi wa mwana wakwa na kwangatha ethe wake na ngilulu mila kibila cha usumbe wake Israeli tinena chao na nikwazakana uwe wake na usumbe wake ndukalela ni wa mwetho nondo onatwenuka mwana waku ethe withayo wenuka ndokakwengo. So what do? I think bana 3 things nikenda tumine nondo Davidi palawe anda kwa kanomba nebo buhonie chama kinene cha Yehova itina wakumbula kwake kutalana. Are we together? Ando mangai mabinda mawalolo wango kwitu medho yo manzi omunene kakwitu anakwasa na sito inese mabinda mengi tuenda our failures sito na sana sito kana imane kana tuichao tuifailure tuenda maimana lakini ngewai noto soma anda biti ndia abithitwe ku Solomon no wekitaka no wese. Praise the Lord. Go, let me encourage you, live your life such a way that kumbula kwaku kwenengane kwaku kumuthuko mangai kwaku kukia kwako ona kutelema kwako ona kutetema kwako no kwenewe ezekutha andu ni memanisia nao mimi napata wako imanisia maondo swingi meoka maana waliona ndani ya nani ndani yako. Praise the Lord. Jambo la pili yoba nao nengo obina wako mobilize oila resources eba kubinako tukatukewa waste resources la yobo kunengete adhano mutono kumusomethia balaba nini kata musomethie. Praise the Lord. Ndukazie mwana wakonda thi college obala tono mutwa ikata mutwae baubangi ni yobo ke kata ukamande. Praise the Lord. Mungu endeleze osabina tupesa tutu nini wina tuota umatu wa college yoba akatunenebia na umani ukanenebwa na umani ukatumika. And let me tell you, they will do much more than you can imagine. So mobilize the little you have, may God take the rest. Hata iwe Yehova asifiwe Yesu Kristo. Na jambo la mwisho mutae siana sienu nena siana sienu makeiwa kwenda kwako makeiwa hopes yako makeiwa ambitions yako mikone bebina ani ngumwesoba siana zako zatukando ima wetanga kila si cha musina chao na mwana ikaneza yu matethesi nondo sana mbingi imani ya kwea mambe ya kwea imana kutuka muzima tukachao asiai lakini wine nanga na mokwetene kwanza no muomba nyamuno no mata ajao muno. Praise the Lord. Talk to them. Mundu huyu David nena na Solomon ya mundu wa miaka 16 na kotela abiga miaka 30 lakini ya 16 no muta na no mutabia ona kuno wenge wana etu nako. Praise the Lord. Dukaseni mundu munini ongea ukwe na mumanise kwethwa na ndai ya mumanise kwethwa na kuthima ngewanda ndakazuma lute ezo mundu asiri nundu sindu sia mam tita kwikata tisa kumaluka ndu sindu sia ndaditi sikatwa sasa kumaluka. Praise the Lord. Na yu muthengesie atuke confident kenda wese kutha kwanza mwaka ne langi niwe kata ni wa mumbania ikenda eoselela balawi avina chao avina mbe. Praise the Lord. Ngindo tweka nesa ni mubodhe usiosia nani sienu ni mubodhe usiosia nani sienu ni bodha katika jina la Yesu Kristo mondola mwithu temuyika sana sinu sidhandasi mawiasu isi sisu sikata idhanda we ona ndio bodha nomba yongelelwe ni bodha nyumba kuomboa na inginzo yikata yakwe katika jina la nani la Yesu Kristo. Na kusikue kwenyu vile kuna kwa wengine ambao walikusanya na walipokufa watoto wakagawa nikafanya nini ikaisha. Watoto wakagawa nikafanya nini nikaisha. Ni jambo la huzuni sana. Keke mutabengele kanyonduku ya muzui wa ba masako muzuyusu ni wakuye na uziwati wasiana siake na ume wasiana siake siana anake maili na ume wa mwanake umwe na ake akwe ati yake beti mali yao ayu mundu muka abingi sono no njamai saluo kuma uko tamu bingi sa
Anza zaluo su amonya kana ninguthio manthe amali ninguthio kwete zindu kuma China. Mundu makamunenga milioni manana. Na telemele muno thandu aso mathuitu. Mundu makamunenga endondete zindu kuma China. Milioni manana 800 million. Na umundu athie kata. Aisiko nikithuku juu. Na bado meogo. Bezezu zingebeto na ya bado meogo meoba. Na mawe ya meoba. Ndiko no mbinge. Mbinge muno. Mbinge muno please. Vai wako wo lungalu omanekenisa nasi yako. Bakatate kuwa bina kukuya mana pole. Mana wako kimwa pole weza unamtethesia muno. Ndo akameseo siake. Na lawe mana pole no yewe to ni mundu muhimu na kono niki hata nimi wete. Praise the Lord. They were we ready kunena na sana siaku maunzuni maku in your strengths and in your weaknesses. When they kusumbanya, they don't have to go through the same things. Speak these things with them. Ate we yoba. Amen. Ile kanyonzo ya kuspeak na maunzu alama tunakweza mevo kana strength siaku. Nina mwendwa na ndumakwa. Abindamwe toza toka bwana. Kauwa bwana asiana na mundu mimi manasiano kaza koza toke niko kelanya kwamba meambele nya wo ili obaya asianiwe nivi ndu twambete hitu zo kelanya nisindinwa niyo kelanyo Yesu ni moma na ndu bala bina we ana ukaza kweza ni moma na mbe wa badati bina muno kwithie na maimana ku limit strength yao sio ndu wabindamwe niwe kasiandele kana ko na aindi na kana eti na mundu weba ungino ina yundi ni wa interaction ni wama na ku limit ndakadhonoke na kumisi andumeva. That interaction is very positive and very powerful. Imuna mnona ndini wa anake isito manaka na somi mathasi anake lam mezona such interactions na their fathers me more balanced in life. Kwekana kaka ileke chao ithe eba la kana keva kaiteze kanundu kaimba kesi utoni wako bala utonovika itona kesi kana ni ngumi sia mundu na dhonoka pa ana. Praise the Lord. Interaction means you muno. So talk, laugh, joke, ndukatwike namu itaneni ando. Just communicate and have fellowship with your children. Angendo tweka nesa. When you're disappointed, tell them you are disappointed. Then we were wo watakana nwe wachao. Wakila simo mabwe lakini mama nekana nwe wachao. We were wo. Angendo tweka nesa. Nashukuru Bwana kwa sababu ya ufunuo umetupatia siku hii hasa kuhusu watoto wetu na sisi wenyewe, maana tumetambua tunafikia kikomo cha uweza wetu na maisha yetu. Na Bwana wao sasa ndio wanaweza ama wakati wa kujiendeleza siku ambazo zaja. Na naomba Bwana maono yetu yasife na sisi. Bwana mawazo yetu yasife na sisi, ndoto zetu zisife nasi. Lakini Mungu tunaomba uziendeleze ndani ya watoto wetu, ewe Bwana wa mabwana. Hivyo leo tunaomba kama ulivyomwambia Daudi, utawapa watoto wetu amani in the name of Jesus Christ. Utanyamazisha sauti Bwana wa mbinguni, na utafanya mikono ya maadui Bwana kufifia, ili Bwana wasituinukie watoto wetu. Bwana iwe vita tunayopigana saa hii mwisho, maana isiendeleze katika maisha ya watoto wetu. Naomba Bwana hali yao iwe hali ya amani. Amani iwazunguke. Tunaombea sehemu ya amani, ewe Bwana wa mabwana. Tunaombea amani, tunaombea tena na hekima in the name of Jesus Christ. Basi Bwana tuwezeshe sisi siku hii ya leo kujifunza kushirikiana na wao katika maongezi. Tukiongea kuhusu our strengths ama our weaknesses, Bwana tuwafahamishe ili wasijifunze upya. Bwana wakaribiane na sisi tukaribiane na wao, tukiamini kuwa wakati mmoja utafika utaendeleza kazi hiyo ya malezi. Utakuwa kwao kama baba na kama mama in the name of Jesus Christ. Tuwezeshe na kile kidogo umetupatia, tuwaandae watoto wetu kusoma kama ni kusoma, kufanya training kama ni kufanya training, hata kuwafungulia biashara vile tunavyoweza. Na wewe Bwana endeleza hizo biashara na hayo masomo, mfalme wa mbinguni, ili Mungu wachukue hatua zaidi ya zetu. Na Bwana tumewakabidhi mikononi mwako siku hii ya leo watoto wetu wote kwa majina yao.
Hebu Bwana maono yetu yatimie kwao, maombi yetu yasikike kwao. Mfalme wa mbinguni, tunawaombea leo Bwana yatimie kwao, na naomba hata kabla tufe utuwezeshe kuona, tuseme asante. Inuliwa na tukuzwa Mungu uliye mkuu, sasa na hata milele. Na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, amina. May God bless you.